Mamit ve zon chung kwate in zavayin chibai vekule h zonan thari kania tunkar chung Mamit district chanchin langsar zual ilongai thaang Nimin Khan, Honorable Governor of Mizoram Changa Orphanage Home TANA TANPUINA Sum 5 K.LALTLAWMLOVA District BAWRHSAP CHUAN HLAN TANPUINA hi Joshua's Children Home, Buanel Home, Bethany Swader Great Nena, Cheng Sing hi Sanga Zan hi Somnga Chewa Pek Ani, District BAWRHSAP CHUAN Mizoram Governor Zom Tak Achanga Home TANPUINA Tor Local Chulom Ati Thu Asoya, Adong Tu Tepo in Changkai Takamang Torin Du Sakna Ahlan Ani. Home Shang Tepo in TANPUINA Andona Lom Thu Soyin, Home Tan Til Lom Takani Thule, TANPUINA Petu Mizoram Governor Le District BAWRHSAP Tenhena Lom Thu An Soibok. Ningani Khan Mamit District Chunga Secondary Collection Center W.PHAILENG le Mamit Tetsu K.LALTLAWMLOVA Chairman District Agriculture Marketing Committee CHUAN TLAWH Mizoram Flagship Program BANA KAIHH SAWHTHING le HMUNHMA ENPUIIN le HRALHNA DINHMUNTE ENFIAH Mamit District Chunga hian SCC Paruk Reek Kanghun Rupui Chief W.PHAILENG Mamit le tuidama oma henga te hian SAWHTHING ching tu ten hena changa leikhomin a leile shal le na hi SCC shwai tu tele coordinator ten fel fight hayang berin an kalpui ani W.PHAILENG le Mamita hian SCC shwai tu tele coordinators te income hauna nei ni in SAWHTHING an leile shal dan report ngai thak ani Secondary Collection Center TLAWH hian pungurin sang asilo secretary pubilal cham liana DHO baka DAMC member te antel ani June Saria ZAWLNUAM Joint VC KAIHHRUAINAA LANGKAIH RUAMA VC NGO Political Party Shangshang Kalkhom CHUAN ZAWLNUAM District Demand Committee Adina Khoshangshanga VC NGO te Committee atel ni in achul ang zela letel bel zel antum Mamit District Chendara ZAWLNUAM District Piantir achul to jahi Mizoram Sarkar hian min shiat puise kandu takzet ani antia ZAWLNUAM District Siam achul na chanshangshang antarlan zinga Chimlam District khote reute te tamna ti lawa chuan Mamit District hi alian fal emema in kalpona achat lau bok awangin mipuitan thilti a har se emema veiwa a hau taka siensau asanga mipuite torna chhawzang khai turin Mamit District Chendar hi achul to a Nathial District Pumpuya Khomzat Somthum Panhi Ain ZAWLNUAM RD Block Chawa Khomzat Atamboka ZAWLNUAM RD Block le Korte Thoveng RD Block Belkhom Hituna District Chen Khat Ai hian alian zok ani anti ZAWLNUAM RD Block Suwa Khoengemo zat Mamit nei lama om detan ZAWLNUAM RD Block dor a har sat awangin ZAWLNUAM RD Block chu Zone 1 le chu a chen ani a Zone 2 hi DRDO Mamit changa enkol ani hetiang bok hian langkai ruam le ha cheklang dung tan Mamit dor hi thil olai lo tak ani ve thawani antibok ZAWLNUAM Town chunga hian sarkar ram ol latam emema a khothleng aremin leimin hlaom ma om lava khozau bel Zelna tura mun RM boka interstate boundary main road boundary hnai tuksi lo ania security thila allocation fu hun harsa to pala po state pumtan thamwana tham ani arin antibok set pathum in rina khothang ruam choikan chulna le kanram ri hum halna atana apoi mo ziate minshia thampuya kanbai seina min tin hotin sakngei turin Mizoram Sarkar hi kan ngen takzet ani anti Tholeni Khan Mamit District Chunga Bana KAIH Policy-SAWRKAR Flagship Program HNUAIA SAWHTHING le HLAN baka SAWHTHING le top na ni ENPUIIN K.LALTLAWMLOVA Chairman District Agriculture Marketing Committee CHUAN Reek Kanghun le Rupui Chief SCC te atlo K.LALTLAWMLOVA chuan SAWHTHING le khom top ni enfel pui tura Reek Kanghun le Rupui Chief atlo na hian Secondary Collection Center de chumumal taka SAWHTHIng le shal ani theinana boy pui tu ti anni awangin lom thu ashila SAWHTHIng le sa ti ral le enkol na konga thei top chhazel turin achabok Secondary Collection Center Pathum Reek Kanghun le Rupui Chief te hian SCC shwai tu tele coordinator senior income hauna nei ni in SAWHTHIng an le shaldan report ngai kha ka ENFIAH ania har sadalian tham an to lo thu an soibok Mamit District Hospital in CSR changa adon dialysis code pali zinga panhi chu abun chan na tho ani to
Tarlan to angin Mamit District Hospital man tur hian dialysis call pali CSR fund atanga pek ni in heng zinga panhi chu chuan lam engemaw wangin Serchhip District Hospital man turin lak chua ani a hei hi Mamit a tlawm ngai po shang le party shang in zom khom te chuan du lovin call da leilok na hi an kala chabi an kolbok Mamit atanga dialysis call lak chua ani thu engineer HLAN Mamit bial to MLA chuan shia in arem te lo hle a call da na tur room hospital building thara RUAMA na siam ngalin a call install to tur technician aron shwai thangal bok engineer HLAN MLA chuan kandam doi in building po hi CSR fund atang thawasak ani a call po hi CSR atanga kan nei tho ani hospital po hi harsan na wangin a hun taka lua turin kanzo theilawa chutiang bokin call po hi hun taka bun fel thei ani big law April tha lo thlenga khoi call arrow hi June tha lai hola lo thleng le in ni som panga chunga install zo thei ani lawa an chuan lam siami chuan lam puitling ani law ati bial to MLA chuan vo in hian install na kan siamanga min lak chaw saksa po la let le turin kan bayang ati bok Mamit district tan chaw ni law mundang po kep thei tur mundang atang puwa an ron pan tur khoparo tling install nge ka du ati bok Puwala chuanga chairman all NGO committee po in call and phur chwa to hi replacement ngei turin kan phut lata kan zui zelang ati MGA ten hena health director in lautiam to angin a replace the tori rang takin muleng kan in beisaya sarkar po a intiam na ding het turin kan phut latani atibok installation na tho mekini ngani khan MGA ten ahmuna antloa nilaizan khan cement work shang tho ngal ani a PHE le PNE department point an tho tur china ma an nangal ti soin na thok tu de chuan RO plant setup chu kar thar lama zo fel man ani tur thu le a call install na po tho zui le ngal ani tur thu an soi Ningani zandar srile dariat in car khan pulal man zwala in electric veng W.PHAILENG chu bungro chu man lovin akangral pulal man zwala de chung kwa hi anin khom lai nin ina tuma anom lova an chenom ten thil puagri an shiat an ven chian chuan in hi alo kang na samman to ani nimin khan khutlang mi puin aseng ko in na an thoga W.PHAILENG BDO chuan hmuna tlong halin disi mamita chomdol na om thayang angte abwai pui ngal ani Kochin ilo thirang State Meteorological Center in Tarlan danin vo in khan mamita alum library in Celsius degree somni bakwa ani a avo library in Celsius degree somni pani ani mulok danin naktuk hian alum library in Celsius degree somni period vel avo library in Celsius degree somni pathum ni turangai ani a jingdarli le minute somthum pasaria ni achhuakanga tlaidar rukle minute som pakhata atla ang Khati zong khatun kar chunga Mamit district chanchin langsar zwal kan clear hau thai te chu ani